Phela vekele siyazi ke ngehlangothini lemidlalo ekhona sesicale nje umdlalo weCarling Black Label Cup lapha kudlala khona isichema seOrlando Pirates neCarling All Stars. Amahlandla amabili adluleko iAll Stars belithumba leliphaliswano ibandulwa nguJose Riveiro. Kileli hlandla ke uAbdeslam Mbandulo wesichema seOrlando Pirates uzabazibambele isichema sakhe lesa siphethwe nguManqoba Mnqithi. Iye kona kumdlalo obungani kumdlalo okunandisa kodwa ke unikela abesana beDDC ithuba lokuthi baveza amakhono abo bazikhombise ukuthi bayakhona ukujamelana nabadlali laba abasezingeni eliphezulu. Asazi ke lapho kuyokwenzekani, banye bathi Orlando Pirates yokuvele ithumbe njengoba isefomini ehle kangaka, noma ke inabadlali abalithoba abangekho abasekampeni bafana, abanye bathi DDC balambile baza kuthumba. Angazi ukuthi wena ubona kanjani, kodwa ke into engifuna umbono wakho kiyo indaba yeAfcon, njengoba sazi ukuthi ke iFIFA nje inikele ingchema ukuthi zibambe abadlali bekube mhla ka-15 okulimaze amalungiselelo wenaga zeAfrika ukuthi ke balungiselele ukudlala iAfcon, ngoba kusukela ngem-15 malanga sithandathu kuphela iyathoma abadlali bafike ekampeni abakalungi. Ibafana nayo izabe sesela ngolosibili idlala nesichema seGhana iDobsonville ilungiselela umdlalo loyo. Ngikhuluma nayo kunje abadlali abakapheleli kuna 21 abase Europe bokuthoma ukufika iveke zabo. Uthini ngamachuguluko enziwe iFIFA? Akusese 14 days before the start of the tournament, kileli hlandla 6 days before the start of the tournament. Ungase ukhulume ngayo leyo ngizwe ukuthi wakho umbono uthini ngayo indaba yeFIFA le. Kanti ke nangapha kuCarling Black Label Cup ungangitshela ke ukuthi bobani abazokubaza inkutani, Carling All Stars namtjana iOrlando Pirates. Xolala isikhathi sokuzomsikinyeko ngebelo urabhula unqophe akwande mlaleli, ngiyakulotshisa namhlanje kwahlelo lethu lemhleni ihlelo fulela onetwa uGwekwezi FM. Everybody here, let's get into it. Let's